Bayethe wena waphakathi Nkosi Dlovukazi Mhlekazi Silo sikhulu sikhutalwandle ngemsebenzi wesibaya nekusilethela ndvunankulu wangaleti khasi silo sikhulu ngidawuchaza singisho kuthini Siphinze silo sikhulu sibongela ingwenyama ikakhulu lapha etiko letempilo kuma targets silo sikhulu la sesifike khona ukuthi HIV sesisedvute usi control TB siyakhona sesedvute usi control live lakho silo sikhulu lapha evele kade lelikhulu laseAfrika lihambe embili ngekulungisa lo Sicela nje uthisha lokuthumba mina ngingilizi ngingifunekile ngwakankosi ngisuka lapha enkundleni yasespeak bayethu wena phakathi chief wami ngumntwana enkosi emnikwa indvuna ngumbholofidi Dlamini bayethu wena waphakathi sengigijimele endzabeni silo sikhulu yalosi kuyaphuthuma siyadlumisela live silo sikhulu ngeleadership yakho etinfeni tetempilo nokuthi sedvute kangakanani nenhlitiyo yakho silo sikhulu kunemanyeva ke lamakhulu lapha etikweni letempilo lamabili silo sikhulu le ngitawuthi nje capho ngawo ngekho esibayeni kodwa lapho khona ingwenyama khona sive sikhona sonke lokucala inyeva lokucala ngilo lele mithi silo sikhulu iParliament yesi9 yenda iforensic audit yentiwa nge-Ernst & Young i-reputable company lenkulu lethe ma recommendations lokunye kwendiwa lokunye kwangendeke emva kwabo silo sikhulu baka Global Fund benda an in-depth analysis ne-audit nabo babuka yona imithi nabo bende ma recommendations live laphinze labita hulumende wabita ama crown agents eta kutobuka ukuthi kufuna kumanage njani lapha emthini ukuze ifike kahle kubantu silo sikhulu kuse kule parliament yokugcina yesi10 kwaba ne commission ingwenyama leyayibeka nayo le commission yaphinze yabukisisa kahle ukuthi kufuna kwendiweni lapha yayendiwa ngoprinsipelela commission kwendiweni lapha emthini silo sikhulu nanyalo lapho sikhona khona sibuka leyo ndzaba linyeva leli silo sikhulu lelikhulu kakhulu lelifuna ukuthi lidvonculwe lapha etiko letempilo ukuze sive siphile lokunye ukhona empilo sayikhulumile lenzaba ukuthi sibukile eLesotho nakuletinye tindzawo sabona sikufuna kwendiwe njani ukuthi kuze sive sithole imithi ngalokufanele lokuthi onke ama services la ama basic services njengemanti silo sikhulu njengagezi leto tinto leto sithi sesatende ama parastatals ukuze tibe dvute na hulumende ukuthi kuboniswane kunga price wakakhulu kubantu nokuthi kufikwa njani kubantu nalapha ka health kuloko kwemithi kufuna kwendiwe njalo njoba sibeke lokho silo sikhulu kwendela ukuthi hulumende abe sedvute nale distribution center aphinze asite control ama prices phinze sende sure ukuthi leyo mithi iyafika kubantu ngalokufanele ukuze litiko nesive sivikeleke silo sikhulu lapha ekuthane njengana kulokwendeke kulomnyaka lophelile ukuthi kungaphutha kufika kwetimali silo sikhulu nasivala umnyaka wetimali silo sikhulu sikhanze ukuthi litiko li-underspend nga 23% we recurrent budget leng 2.4 billion kusho si 500 million silo sikhulu ubuyele emuva engungwini ya hulumende lokho bekungakafanele kwendeka kodwa dineng tinfo betendeka letisisitako ekutheni sichubekele embili silo sikhulu lenyeva lifuna khisho kanye kwendwele parastatal lokwesibili silo sikhulu lokuyinkinga kakhulu etiko letempilo hawu sengicedzile bayethe wena waphakathi bengifuna ukukhuluma kusibahlongota tindzaba tedrama silo sikhulu ndvunankulu wakho lokhona lonyaka nguyena yena ngco lotasita kusisilungisele lokho bayethe wena waphakathi Nkosi Dlovukazi Mhlekazi